आकाशवाणी इम्फाल माइबम दिजमनी पाउ पाजरी अहानबदा मरोइबा पाउ लेबाकी अतई मफमसिंगदा पांगथोकनबगुम मणिपुरदसु हुमुद्रा तरेट सुबा गणतंत्र दिवस थौरम ngasi पांगथोकख्रे इम्फाल की ऐतिहासिक ओइरबा कंगलादा पांगथोकबा थौरमदा राज्यपाल अजय कुमार बालाना जातिगी मसु अहुमगी फिराल पाहिनखेमदी निंगथीजरबा मार्च पास पेरेड अमगी सलामी ओखी गणतंत्र दिवस पालन का मरी लेना इम्फाल की कंगलादा ngasi पांगथोखिबा मार्च पास पेरेड मकोक मथंग तारबा सिंगी मिंग लाउथोखरे मणिपुरदा फ्रीडम फाइटर रानी गाइडेलियू की सामा तरामाथोई सुबा मपोक कोमोन थौरम ngasi पांगथोखरे अमसुंग अवांग नोपोक लमदमदा लुपा कोटी मरिफुनिथोई दशमिक मंगा संगना पाइखटकदबा बेम्बू प्रोजेक्ट अनि डोनर मंत्री ज्योति रदित्य सिंधिया ने ngasi हौदोखरे लेबाग असिगी हुम्बुद्रा तरेट सुबा गणतंत्र दिवस थौरम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लुसिंगदुना नई दिल्ली की कतरबा पाता पांगथोखी थौरम अदु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वार मेमोरियल चतुना महागना लुसिंगलगा जाति असिना लेबागीदमक थवाई कटख्रबसिंगी मफमदा श्रद्धांजलि कतुना हौखी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूना जाति की मसू हम की फिराल पहनखे जाति की इसई सकपगा लोनिना नौमई कुनमाथोइरक कापतुना सलामी पीखी राष्ट्रपति इंडियन एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन सुबांशु शुक्लादा लेबाग असिगी ख्वाइदगी वांगबा शांतिगी मतमदा पीबा गैलेंट्री अवार्ड अशोक चक्र पीदुना इकाई खुमनखी कतरबा पाता पांगथोखिबा गणतंत्र दिवस की पेरेड अदुदा भारत की मखल मखाई यामलबा निंगथीजरबा संस्कृति अमसुंग भारत लानमीगी शक्ति उत्पना थोइदोकपा सक्तम ओइखी कुमसी सही की गणतंत्र दिवस पालन की नुंगी वाखलोंदी स्वातंत्र का मंत्र वंदे मातरम अमसुंग समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत हाइबसिनी लेबाग असिगी तोंगान तोंगानबा राज्य अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगमदी केंद्र सरकार की मंत्रालय अमसुंग डिपार्टमेंट सिंगी टेबलो कुंथ्रा पेरेड अदुदा उठखी थौरम अदु इंडियन एयर फोर्स की एयरक्राफ्ट कुनमापन्ना फ्लाई पास उतुना लोइसिनखी पेरेड अदुदा आर्टिस्ट लिसिंग अनि समगा हेनबना जगोई इसेगी थौरम सिंग उठखी सही असिगी गणतंत्र दिवस पालनदा यूरोपियन काउंसिल की प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा अमसुंग यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला बोन दर लियन पुन्ना अथोइबा मिथुंग ओइखी मालेम सिंबा थुंगदा लेरिबा भारत मसा सिंगना मखोइना लेरिबा लेबाक सिंग अदुदा लेबा भारत की मिशन सिंगदा जाति की मसु होम की फिराल पहनदुना हुमुद्रा तरेट सुबा गणतंत्र दिवस पांगथुनखी लेबा की अतई मफम सिंगालोना मणिपुर दसुंगसी भारत की हुमुद्रा तरेट सुबा गणतंत्र दिवस पालन पाक सन्न पांगथोनखी मपुंग थौरम राज्य सरकार ने सिंधुना ऐतिहासिक ओइरबा इम्फाल की कंगलादा पांगथोखी थौरमदुदा राज्यपाल अजय कुमार भलाना जाति की मसू अहुम की फिराल पहनखे मसुंग निंगथीजरबा मार्च पास्ट पेरेड अमगी सलामी ओखी टेबलो तरहमदोई कल्चरल ट्रुप तरा मरी मणिपुर पुलिस सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स एनसीसी स्कूल कॉलेज की महिरोइसिंग अंगनवाड़ी सेंटर सिंगी कंटिजेंट हुंफु तरेट पुन्न कंटिजेंट मरबुतरा मरी रोम सरुक याखिबा मार्च पाल पेरेड अदुदा निपान सुबा मणिपुर राइफल्स की कमांडेंट एन मधुनिमाई सिंगना लुसिंखी अहानबा मणिपुर राइफल्स के पेरेड ग्राउंड के सटप हौखिबा मार्च पास पेरेड अदुना कंगलादा संगलुरगा अमुक अहानबा मणिपुर राइफल्स के पेरेड ग्राउंड हलकपदा राज्य के चीफ सेक्रेटरी पी के गोयलना थागत वरोल पीखी मफम अदुदा मार्च पास पेरेड अदुदा सरुक याखिबसिंगदा वा ngangbada राज्य के चीफ सेक्रेटरी पी के गोयलना राज्य सिगी मियामदा भारत संविधान बु इकाई खुमनबगा लोइनना लमदमसी नुंगसी चानबा मसुंग खुमांग चौसिनबा राज्य म ओहेनबा अमुक हन्ना वासक लौरसी हाइना अपील तौखी महांगना हाई I express my gratitude to the people of Manipur. Your cooperation, resilience, and faith in democratic institutions remain the true foundation of our republic. As we conclude today's celebrations, let us renew our commitment to the ideals of the Constitution, strengthen peace and harmony, advance inclusive and sustainable development, and work together for a prosperous, united, and resilient Manipur within a strong and vibrant India.
Once again, I extend my sincere thanks to all dignitaries, participants, organizers, media personnel, and the people of Manipur for making this Republic Day celebration truly inspiring and memorable. Thagat Cheri, Jai Hind, Jai Manipur. Kanglada pangthokpa thoram amada Rajyapalna miyoi amada Police Medal for Distinguished Service, Personnel tarada Police Medal for Meritorious Service amasung miyoi anida Fire Service Medal for Meritorious Service pikhi. Manipur ki tongan ba district headquarters sing amasung subdivisional headquarters sing dasu Ganatantra Divas thoram mapung phana pangthoknakhi. Zati ki masu hom ki phiral pahenba March past parade singi salami okpa nat ki jagoi isai amasung zila ki oina mathau ningthini toba karmasari singda merit certificate yanthokpana thorom sing adugi mapung oiba saktam oikhi. Imphal ki konung lapak leiba Akashbani Imphal ki office complex ta sungasi Director Engineering N Nandukumar Singna masu hom ki phiral pahenduna humudra taret suba Ganatantra Divas thoram pangthokhi. Hayeng ahanba Manipur Rifles ki parade ground da beating the retreat thorom pangthoklaba tungda Ganatantra Divas palan loisengani. Humbudra tarit suba Ganatantra Divas thorom ki akhanaba paw ki saktam tabiriba paw ase hek loibaga Akashbani Imphal na sandokani. Paw ki marakthana atenba break ama. Little Clinic Nagaram Imphal na Miam da Matamga Chunaraba Ana Laingi Kudong Chaba Pijari 24/7 emergency amasung trauma care advanced neurosurgery ki mateng na brain amadi spine surgery head injury amasung trauma care slip disc amasung spine disorder brain tumor amadi stroke management ki kudong chaba phangbigani. Specialized surgery da hepatopancreatobiliary amasung GI onco surgery, laparoendoscopic GI onco surgery, complex GI procedure, advanced GI laparoscopy amasung endoscopy, gallbladder surgery, obstetrics and gynecology, advanced orthopedic surgery, knee and hip replacement gi kudong sabasu phangbigani. Equipment suna leraba ICU, endoscopy and bronchoscopy, operating microscope, QSA amasung C-arm imaging gi kudong sabasu Little Clinic na Miam da Pijari. Hena kupamarol gi damak mobile number 7627959210 da khangba yagani. Tabiriba pawasi Akashbani Imphal dagini. Humbudra tarit suba Ganatantra Divas palan gamari lenina Imphal ki Kanglada ngasi pangthokiba pereta makok mathang taraba contingent sing lauthokre. March past sangdamna baduda uniform contingent ta mari suba Mahar Border Regiment amadi Assam Rifles na ahanba Border Security Force na ani suba madi taramathoi suba India Reserve Battalion na suba takhi. School ki kanglupta KG BV Andron ahanba Manipur Public School ki nupi masa sing ani suba masung TJ Higher Secondary School na suba takhi. NCC ki kanglupta tara mari suba NCC Senior Boys amasung Girls. Humpumanga suba Girls NCC amadi NCC Senior Year Wing na mathangsin na ahanba ani suba amadi suba takhi. College ki kanglupta DM College of Science, Liberal College amasung Manipur College na mathangsin na ahanba ani suba amadi suba takhi. Band Party da Assam Rifles Band Platoon na ahanba IRB Band Platoon na ani suba amadi CRPF Band Platoon na suba takhi. Cultural Dance Troupe ta Salairel Cultural Research Institute Imphal West na ahanba Kamjong Jilagi Sakama Arts and Culture Academy ani suba masung Thaubalgi The Performing Arts and Cultural Evolution na suba takhi. Tableau da Tourism Bibhag na ahanba Textile Commerce amasung Industries Bibhag ki Handloom and Textile na ani suba madi Forest Bibhag na suba takhi. Gate sabagi oina Sericulture Bibhag na ahanba Forest Bibhag na ani suba madi Tourism na suba takhi. Loinana sangdamna basida tongan ba contingent amadi miyoi singda akhanaba manasing piduna pungning thogatkani. Manasing asi hayeng ahanba Manipur Rifles ki parade ground da pangthokadaba folk dance festival amadi beating the retreat thoram da lanthokani. Ganatantra Divas ki mangonena Rashtrapati Draupadi Murmu na miyoi sama kunthamathoi da Padma Award pibada ayaba pikre. Kumsi segi oina Padma Bibhusan manga Padma Bhusan tarahomdoi amasung Padma Shri sama tarahomdoi yauri. Padma Bibhusan phangadaba singi manungda Dharmendra Singh Deol BS Asutanandana Singh ba yauri. Padma Bhusan phangadaba singi manungda Alka Yagnik Mamoti Shibu Soren Bijoy Amitaraj yauri.
Padmasri mana pinanaba lauthokpada Manipurdagi laikhidraba North Sankirtangi guru Yumnam Jatra Singh yaure. Mana phanglabasing manungda nupi taramapan amasung mapalaybaki miyoi NRIP IO amadi OCI miyoi taruk yauri. Award phanglaba nupi sing manungda Manipurdagi North Eastern Police Academy Indorgi Deputy Director OIDB Gehabati Sanambamsu Medal for Meritorious Service MSM pibata yaure. Ganatantra Divas palan ga mari lena taramapan suba Garhwal Rifles, tara taret kuntrani panamasung nifu suba Assam Rifles, ani suba Maha Regiment, kunmanga suba BRTF, Kaksing Senapati amasung Surasanpur District Police, tara suba BSF amasung sama nifum doi suba CRPF ta Governor Unit Citation piri haina lauthokhi. Freedom Fighter Rani Gaidel Yugi sama taramatoi suba mapoko monthoram ngasi Manipur da pangthokre. Rani Gaideniu, Tamenglong Zilagi, Tausem Subdivision gi manungsana leiba Nungkau Village ta lising masamapan tara mangagi ngasigi numit asida pokhi. Numit asiga marili nana hanagi Mukhyamantri Nongthoman Biren Singna lusingbi asigi mafamda ikai kumnaba uli. Pauzelamada Sri Biren Hai, mahagasi akiba leitabi Freedom Fighter amani amasung thauna amadi kathokpagi khudamni. Magna hai Freedom Fighter asigi punsina mipum khuting magta aikoi isagi saktam ngaktuna thamba amasung nungsi sanaba amadi khumang sausinba khunai ama ohena bohonabada pungning ithal oiduna leiragani. Manipuri sothe phurup ki khwaidagi sauba lorok matungi kumai inam pailen ngasi Bisnupur jilagi lamlang hupi sothe khulda hokre. Kumai asi sothe thangwai pakhang bagi khubamda konyai hunduna hautoki. Kumai asi lagliba February ama Nomaising numita konsan yaisanduna loisangani haina khulakpa thau jatra sothena phungtoragli. Communist Party of India CPI Manipur State Council Kasi Khul Branch ki Yankhani Thoi Suba Sehigi mifam ngasi pangthokre. Mifam aduna leibak miyam gi sakhonaba thaurang paikhanaba sarkar da taksin gadaba warep sing lokhi. Warep sing adugi manungda Kasi Khul Imphal lampi pakthok sauthoknaba masung nahonana koilas thaduna samjinba lamdam asigi lofam singda ising marang kaina phanganaba thabak paikhatpa khul asigi school asi helna phaganaba sarkar na sotharaba imung singda lemna mahi masing tambinaba thaurang paikhatpagi wafam yauri. Amaromda mifamatuda saru yakiba miyut singna Manipurgi wathok khudakta loisilu mitop khandoklaba matungda mikok thibegi thabak paikhatkedabani amadi National Highway sing ayet apul leitana sathok sasin tawba yahalu haiba kholaw sing laukhi. Akashbani Imphaldagi pau tabiri. Development of Northeastern Region Donor amasung Communications Mantri Jyotiraditya Sindhyana awang nupok lamdamda lupa koti maripuni thoi dasmik manga sangna paket kadaba bamboo project ani ngasi hokdokre. Guwahati da pangthokba project sing hokdokpagi thoramatuda mantri nahai Pradhan Mantri Narendra Modi gi lising makhada awang nupok lamdam singda ahenba miyeng thamtuna sakhot thorang kaya paikhali. Haujik sanabagi pau Mangsatabam Premananda dagi. BCCI क्रिकेट की डोमेस्टिक सीजन लिसिंग अनि कुमा कुंतरो की रणजी ट्रॉफी प्लेट की विनर बिहार ना ओइख्रे पटना की मोइन उल हक स्टेडियम द सानकी फाइनल मैच ता बिहार ना मणिपुर बु रन चमंगा हुफुनी पांड थोइखी ट्रॉफी असिगी प्लेयर ऑफ द सीरीज ना फैरोइजम जोतिन ना ताखी महांग इनिंग्स तरुकता रन चनी हुफुमा थोइलो अदुगा इनिंग्स तरादा विकेट तरामंगा लौखी हाईएस्ट विकेट टेकर ना बिश्वजीत सिंह कोंथौजम ना ताखी महांग इनिंग्स तरादा विकेट कुनमरी लौखी अमरोम द सीजन असिगी ओइना गुजरात कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड चथरिबा कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी प्लेट की ngasi sanakhiba match ta Nagaland Manipur bu wicket tareta thoiki Galaxy Cricket Club Khurai Sajo Laikai na sinduna chathariba ahanba KCC Cup Khurai gi ngasi sanakhiba match singda KCT Khurai amadi Car 11 Porompat mai pakre ngasi sanakhiba ahanba match ta KCT Khurai na Weekend Warrior bu wicket manga da thoiki ani shuba match ta KCT Khurai na Car 11 bu wicket ahumda amadi ahum shuba match ta Car 11 na Porom Weekend Warrior Ketrigau bu wicket tareta thoiki Dwijamani Aroibada maroiba pawmuk Laiba ke tay mafam singda pangthok na bugum Manipur da su humudra tarit suba Ganatantra Divas thauram ngasi pangthokre Imphal gi ऐतिहासिक ओरेबा कंगला दा पांगथोक थोरम दा राज्यपाल अजय कुमार भलाना जाति की मसु हम की फिराल पहन के मदी निंगथी जरबा मार्च पास्ट पेरेड अमगी सलामी ओखी गणतंत्र दिवस पालन ग मरी लेना इम्फाल की कंगला दा ngasi पांगथोक के बा मार्च पास्ट पेरेड ता मको मतंग तारबा सिंग मिंग लौथोखरे
Manipurda freedom fighter Rani Gaideliu ki sama taramatoi suba mapok kumun thoram ngasi pangthokre amasung awang nopok lamdamda lupa koti Maripuri thoi dasming mangar sangna pakit kedaba bamboo project ani donor mantri Jyoti Raditya Sindhya ngasi hawdokre Paulo Izare